Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Namar ka jing bumhunya karu kompentray kamya ka scheme MGNREGA da ka Village Employment Council jong kasnong Maori ba kamtam ha kabayadey bat ka jing pentray ka scheme shna sem sniang nakaliang jong kinong ilam ka senjuk kinong shnong kilapan da ka hok wat jing tip lane ka right to information hadin kalami ka jing o jing nam na kipat ba ki badai hok banyo jing mentoy lingba ka ni ka scheme kilapen pa bakim shimlayo pediang lut ya kitiar kitar ban shna ya ka sem sniang hanrai kilayo tang kato kat ni kat hadu bakal pensa ateng ya ka jingshna ya ki samsniang kabala penlingo sosyo ya ki nongyo jing mentoy kalong hadin bakila yoi ya ka jubab RTI la kado shai baya baro ki jingdon kam ha ka baya dei bat kitiar kitar ban shna ya ki samsniang la de ban thed lut kat bakini kitiar kimshim la poi satya shaki nongyo jing mentoy hadu menta ngaku munong yo chung snyang hu kat kumba la pha ban inquiry kim ki khlamuan ban inquiry pet kan ne ka sing kum ne ka long de kum nong an res nyang habu no ya ki tiar kitar nomar ki klam pendaban pentre ya kan ne ka sing pet baro ki nadu katin klam tap nadu ki ning pedon kam ne ki klam download ngilap bala de thit lut nrai mentapat klam dap ya kan yang senyang. Sulungo nga kamud ba kakum kamang pisa ba ay ko order no de kamang pisa ka badai kat live pun ruhajar sila pentrei te nga sulungo kamud ba ka live pun ruhajar to ka kilaong ba ka nomor akal jung aklarung kata ka baitrei mo siong ka baitrei kalar kalarung kendai hajar spa Taka baitere gila ada ban ai ban ngelak yo hiro taka baitere te kakut hitang kata te ngong kata batam bade antarai kamlak se kata batam kamlak su se ban pendap ya kena kelasnya mo pangantat pendap no nah hadu mentang am yo mar nadu usnam katnyo kata kapor bang yo ya kene ka skem nakaliang ngalak keling nakaliang utau unong pentit tiar lo pentit hi tiar lo pentit kene ka career bat simen ndu bersai bat siap layak pentit te hadian bang lalap ba kene ka senjuk lo le kene ka RTI mengalap ba sibun kita tiar badai bantet berhapan pendep hi ka kelasnya sayok ban pas Rey lawan ne balak sondur la i kena ka sanbut balak suta dan sang rey om daga rong mo tak daga sirmet ba ong nong te la tho hi damanga te la ba sibun kita kitiar de bantet rey klem yo adu menta kita kitiar baro balak sud bang la yo i kena ka RTI klem yo bat kendiat kebayok tengah laong dan mene bang ayo tengah krir bersimen bat siap dari hari ini ka RTI bang alap mentah kemud nadu prek hadu tin hadu di saudong hadu mau salin mau blok mau ria latit barok lut kita kitiar ki badon hari ini ka ba pendengkam hari ini ka kelasnya kan ada kit barok lut bat la ba kena RTI ba la sim nang sai nampo blog ba kidon sibon kita gitiar ka jin susi ha kena sim ta kemariwan gini bor magistrate bat banwan inquiry yong hana la biang lut nadong sadong dari ha kena ka kelasnya menta banwan inquiry mark ne ru iklamwan dari isu ong bula biang baik de sakawai ru ka ba edisi menta mene ulong nga ba katkung ka banga ngala keren banga ong ba ngaong ngala objek ikini ki isem senyang ki badai ka banga ngayo ihi ya kana ka isem senyang dengan objek ba kumu edisi ula ong nga atau midai ue mida kamla mame ban ya uta overseer lane engineer ndrei haga liang jonga ngamdei ue ue renga dei hoki nga
kum u holder job card bangan objection ya kini namar ba uru ulas sunsarun bor uang bangan ko ngu ba jaka ke ba u un ong rei u supun ko ngu jubor klaim da sop ya kita ki problem ba ngangala objection.